ibagas posini uhur jana ibagas buk pasu-pasu iben nasyam buban nami terlebih kubani boto eda do ang ginami jon Akka adong nahurang ibadalan halak laina hidup inenggona midison ro tujuana tu halak rombongan di tulang nami midison sepasu na hudang idulasi rohena. Nah, singkat doin nami, halani single pe. Tapi dong suman tu kan. Adong pasaben nami. Isampit adong perumahan Borobudur. Kamu kan? Sampit adong perumahan Borobudur. Di perumahan Borobudur ay adong Ponsul. Rohma malas niyo. Dohma na malungon. Kinayang mau pasaben nami, Tuhan Yesus memberkati. Musik. Akka di perawan itu lang ta sude ison. Kawat terang ta, kung nga di maaf ko be akka pangalak ka muna. Akka nasala, nabilan muna sa lelengon. Ino katulang. Orang bilang ulos ase manakut pertenduyo mudon kumbali naburit na sa dokahon. Ase malua ma ganuman na naburit na sa dokahon. Sehat mahok mulai han rumah ni tulang ta sa darion. Teman-teman, Bapak OP, Bapak Mama OP ya. Saya sehat maho, anakku mulai sadari onda. Sehat mah. Ulang dong pikiranmu, songon na lole, songon na linglung, songon na lupa. Jelas mah haganu panai. Tuhan membuat haganu naburit mai. Domai pasu-pasu nasi boto, domai pasu-pasu tulang, tambah Tuhan mama masuk-masuk ay haganu ban sehat ni mahoda. Horse bata guruban. Jadi sada adung pertanyaan itu lah kira-kira sada aima pertanyaan ambil tulang silalahi. Paroro di anak nami juang tulang. Aima nasihol mangan buk nasihol lapa sangat kon tulang nak. Jadi cumon tak seorang duit tak dan kehidupan nak kinai terus matongon baru rendah dia manjalo hata maaf ubadi anak nami pakon parimen nami saya Di sungai namo sa nama. Urut ni sudi ulau non. Kana itu diman sa mga anak. Urut ni sudi ulau non. Alana sudi hata siyan. Kami akka hula-hula muna baik hula-hula ligijang nungay ibaras ka na lang ayo. Jadi arong magkhusus huban nami orang tua ni. Ay manay hato na ida sada do sila lang dua. Ay madumbas apa dimban sumah di sini ay manahwa tao nakinaham na iwan nakinaham. Ay mana terakhir kelas yudi di ayo ada manutup ngapu. Ya puna sida mah hata poda na ibereon ni hanami hambi tulang ni pakon nasiam uluran ni. Ini biasa. Sama penutup. Jadi kalau ini sepun kami di ibarat sekolah masa dia, ini sih dia ibarat semua. Jadi hanami holison, ugatan itu orang menjalohon doain ada sebagian nami. Ulah udah ini bagas sadar uduran di mana menjalo pamurot tay sondo. Hela nami. Oh itu? Oh nauli. Sadar hana terbagi mak. Ya, terlebih hanami makataon terima kasih mangwani andai pada hanami demai bagas sadarion porjaton bagas nadiar. Ya tahun hanami mah terima kasih berkali mau bagi nasi kurang kurang. Kalani duma menjalo hanami bagas namadiar sadarion. Saya doar matongon tene pasu-pasu Tuhan na non romoti nasi pulang aturang bisa sada dan nasi bagas na sehat-sehat kumani ase boy lambin nanjan ku atas boy makin madiar hanami kumani selain kan nasi pulang kumani jana kumani iyatan kami terima kasih bagal kuma halani duma tiga-tiga nasihat dan selain mabati nasihat na duma di tangan hanami nalahu menjadi modal usaha hanami dalam rumah tangga. Jadi usaha hanami ay suna sibuy mardalan di bagas na diar sunai tulang. Terima kasih. Ketemu sampai sini. Tulang yang bersayur hanami halani duma
sini salasi acara tonton. Jadi tahun terima kasih bagal menghumani atas podah-podah nasyam na rumay biar nasyam kubin nami. Nah, jana humani anami menginto maaf jana makon nasyam huma kesalahan anami na salah mukah ni. Salon maafi anami nalang manangin podah ni orang tua. Jadi bebanda tong bin nami halanya marontos semua ni tulang turang mah agak nukanya untuk kontanami on jana siat-siat cuma tulang pokoknya turang ase boy jadi andalon nami manjul atas laho magira sunai mah tulang turang